Afe yenko ya Adom TROTRO so uso akopie mu WhatsApp ma no ne omanfo no bi edin komomani abresa krodo mu nyina hyekojan esanse omo hia footbridge timpanyefo mbra wo musra be mo de ye kira hye so nti usu otimenka so mo bia wo no na mo ye demonstration chencherenche enu nti na yen no mafre ya bai yo dedi kan meda tifu nya ase e ene de yi ni sabe ma jase hini mi ndi ni dromo the first sabe ma jase hini kwaya aban ebeye no aban ni ye betranse e wako bi man e na on science on kan chese on be food on be road 10 in 10 out esunye pa ama dem bibri akofom e na mo che yen se on be food bridges wo kwan so e na che on se ye hia bi e wo sabe man obosi ebe si to man e na just to man any sabe man no sabe man na population wo pa because crowd e was up mechi road esebom o do so ba yi nti se sabanye bia e be ha in fact ahimfo nya na hia e na mo kan say okay o me man ba ko nti o mo share road na se no ya dwunya nim se o ma ka no o meye na e wo MPP regime e na mo share sabo no e na o mo ye afi wo no e ba no e mo se wo ke se bi ba o mo nya ten bia se o me man food bridge ni bi oho na ayifuru ye hia in the letter ekoma MC no e che won say bo share mbo abra be share road na se no share o man footbridge na the way I want iba no it is like muru ye fie nti ye kai mu e na ekoma man poma eno so eno ko kan e am so okay on be ye ba ye afi road no e ba omru ye fi footbridge so ye ankan ye no e be din let us go maybe let us go bia let us go ho go say untu so say uye demonstration street mra wo ho na mo ye demonstration na mo share MC no say MC ahye bo say on be ya man enti o ma anya de na mbe o ma anya 2 weeks be pe e betie moye bi amba 2 weeks e be sa ye bi o alright won so adwenkyere mi da wan sin mi da tiefo nyina sin mi ma dwenkyere ni se na ja se hine ka no sa pepepe omo ahye yen bo se ombe ya mayen ana ju se ni MC ehia ya meeting eno kan si su se ye de ombe ye na ye president ankasa ama go ahead se omunhwe na omunye mayen my mom ye bo hye se beba se ma ena kwan su ye na omuye kwan su esevia biko abianse atiaman do blogon no utumi fa akra kokwa so all right assemblyman so ha unso kebi wadwen fa assemi unu nuanu yo menua we de media mfoni na me pese me de kire ya hwefo ya hwefo ne yetiefo ase pictures we ye omo a sebi kwan no yenwie ye mpo no ka na abom ama omo ewu mami we anopa tututu okokrom ka abono papa we ohwa ne ba ewo keji sisi amene wo kasei wewu ko ya ma ne ba naka wa na behwe ne ba no ti yesra aban aha ye economic hub ejuma wa ha pa ye wo hwe Shikontele a China mo wo ho ye nuanum ketoa be free SS aba abeka se bronya abenti ye twakwan mu akọ hwe ade wo China mo na ka be bobo mo a ye daachi ne ne ye mre wa be ko market omo be ko akọ ayarehwe ewo nsawom ka be bo mo a na ye be ahine ye be ka ewo kromu ha ti yesra aban we ya esi no esi wo Madina esi wo La Paz ye mpese be si wo sap all right memfa oba ba ku ntwato no no so enya ni tew esa na esa musisi ma no memma nko a wo so yo bade na wadwenkyere acho mi ode iye sapema nyobi jimi fi ake wona agba fi o ko ni ngba wona ni wonu pa ehwe mo ma hwe fi o ma shi se ake shita frache inya makwa ake atoman footbridge ni Shikontele pon beko sapema manwulu ka ji amasama ba sapema wo beko e wo ngmene wala che wo jegba wo shisha ake ngmene le be ni onu pa ba afefe vi ka mama po bad mo shi ngmene wo ba fi e ja ke sheto wo e ma ne wa hwe 2 months ne wo fe ko ke na me ka we should rest assured waka wonu watashi 2 months e be wa na bia na ni mecho ameba tigbe ni to ake sha meka wo efe enoko
agbele gota bibi oko ye bi ene gota ko ba no chomo ba musun shambo yeme joma ko te ko no choma kala ke mami enya force ntumi a